duk chuak chi bai vek ule Vawiin hi November ni kwa Thawhlehni ani a Vawiin nun kong Hruaitu atana Korinth khuami te hna tirko pola le khathon pahnih na bungsom le pathum chang khatatanga chang li hi kan zir ho le do nanga Bible in thupui min tarlan sak chu zil na le chibai buk na ti ani a hei hi then hnia kan then do na a then khat na voina hian kan zir ho do na kan series zale som le pariat na ani do na ni nun kong Hruaitu hi Bible study ani a series angin kan kal chho zela kan soi photo ang khanin jopabu kan zir zo vek to a Korinth le khathon pakhat na kan zir zo to a Korinth le khathon pani na po albung to ber ti hian voina hian kan kai ta ani Vawiin nun kong Hruaitu min lo hlut saka ngaithla thin tute kan lalpa Iso Krista mingin chibai kabuk chewa pathianin remati chuan kan lakal zel tura te po ngai ta ila atha ange le nimina khanin Poland Korinth ko ran Avezia part 2 kan zir zo chi ani a Korinth ko ran ho te tharau tan lawm em le phur takin ain mangral thaka at suang aliamin ang mga ibokani ti te ama tongkam ngein asoya mi in a anti pha hialin antan thanim angaya anrong abol saka chuti chung chuan an lakatangin ama mi maltan thilpek azong ngai lova hetiang ma mangai na hi amaga aro puya Korinth ko ran ho te an van ni mani voina chuan Korinth khuami te hna pola le khathon pahnih na bungto ber kan seita kang khanin a then khat na zil na le chibai buk na pat uan kan zir ho don ani chang khat na ti hianin asoya tun hi in hne na ka kalvei thum na turani Hruaitu pahnih emo pathum emo ka atang chawin thu boy reng reng ti fel turani ti ania ti in bulahan tran le a hei hi kan thupui Bible in min tarlan sak ang hianin Deuteronomy bungsom pakwa chang som panga ami kha pola hian ahan la chuak a thilti sual tu nana na chu khrem emo zil emo aron tum le maiti aron kalvei thumna hianin ahan soyani ti chuan Deuteronomy bungsom pakwa chang som panga a het hian athu kan mu a tin khofing acha ve le chuan vantir ko te chuan thola inupui le heta ifanu pahni omte hi hruairo chuti lo chuan he khoremna hian in boral veda ange ti in lota chu antur ta seka ti thu kan mu a helai thu hi vantir ko ten lota an zil na le an hau na thu te po ani ti ta ila Sodom boral tur chu asan adu tlat lo wanga an zil na le an tur sek na kha ani a chu chu pola hian aron la chuaka he thu hi isu na zirtir ten he na po khanin an man turin asoi chonga helaya misual te remdan tur chung chang hi chu chu mathai bung som le pariat chang som paruka te johana bung riat chang som pasariat te kan mu a mathai bung som pariat chang som paruk thu zo khi han la chuak ta ila angai thak lo che ero chuan midang pakhate mo pahni emo inne na hruayang che chuti chuan thutin reng chu hretu pahni emo pathum emo ka a ti ngea a om theinan ti kan mu a misual chu an zil po a an sim du lo chuanin asualani ti hriat pui tu tur pahni emo pathum amo akowanga chumi te ma chuan thiam lo achanga nga hrem tur anni helaya hian thu hretu witness chungchang poimo zia kan mu ani ti chuan chang ni na ti hian a soi zela in hne na kalo kalvei ni na khan thil sual ti tu tele midang zong zong hne na ka soi lok to a in zinga omri lo ma ila ka hril lok a cheu kalo kal hun chuan thil sual ti tu te chu ka zu lowang ti in lo soi lok to ani poimo khop mai helai thu hi Poland Korinth khuwa
Vawiin tlo na khanin milep chia tak tak nimin lama po kan zir to ang khanin mi khurte om thadu lote huai kombol sual takte khang hoa kha mani taksa pathian tharau chen na ani ti ngai tu du mi lova an taksa ngai ne pa nom chen na na mang an om zia helaya hian aron nem het le ta chu wangin hetiang thil sual hi ko rana om lo nan aron kal huna na taka remaril ru ka ani lo po in na sa taka vau atumani chu tiang chuan ron rik rap kha a re lo thu ron soya chang thum na ti hian a sei zela keima mi mangin Krista chuan thu a soya ni ti fin fiana in zon chu in la mu ang Krista chu in zinga ana tho a duai lova thil na sataka ti theitu ani zo kha a han ti le ta ani helaya hian pola hne na lali suam thu a soi ti ring hlel tu te an lo om ni in alanga nima sela an zinga iso Krista na tho na sataka alo lana wang khanin dot ani lo zia po aron langngal rengani ti chuan Krista chu ami te hne na thu soi thin pathian ani thil na sataka ti thin tu ani zia ta hian pola hian a han soyani changli na ti hian a soi le nima sela ani chu chaklo na awangin khen be ni pathian thil ti the na wangin anung le ta ani keini po ama chuan kan chaklova nima sela intana kan rongbol na pathian thil ti the na awangin ama nen thil kan ti ve theyang ahan ti le ta ani pola hian athu soi kaltlang hian anuna thil khengte ring tu te nuna thil kheng fo thin soi war em anei thina chu chaklo na ti le thil ti theina ti hi ani he thil pani hi isu khan om kop tlata om thiang tlat thina ni mi hring te sual na wangin isu Krista chu sual reng hrelo kha suala siamani chu chaklo na suala wang chuan khen be hial alo tok to ama ero chu pathian thil ti theina in anung le ta kai tho ani le ta ani chu pathian thil ti theina awanga thole Krista zara chuan arong bul tu te po in iso Krista thina le tho le na an trom phot chuan lalpanen thil kan ti ve thei ti pola hian helai hian min ron sei chu sakhi lo chin chiat lat ta ila apoi mo emin ka ria ani thil ti theina athuam chunglamin asipayata na ako thil ti theina ne rong bol kan ni theinan khovel fin nalama kan in thuama kan in zirbel zelang hian tharawlama thuam bel zel kan ni hi apoi mo khovel chu suala wangin khovel chu alo piktel tel ani chuan chumi vai kianga pathian ram din tur chuan kharawa cha zokin nasa zokin thuam thar kan ni angai ani chaklo na hi mi hring lam din hunani Krista thina le tho le na kan troma ama nen kan in po thata piangin pathian lam chakna pe kan niang ti veina hian ring hlel lovila polan chaklo na pathian thil ti thena pon chu om thin thua soya hi veina hian izir chuak non le te ang hetiang hian kan nu na zirtur la chun zom zelta ila polan thil sual ti tu te chungchanga deuteronomia dan tlo chana mi pahni emo pathum emo Hruaitu an om aphut thu asoi hi afin thlakin afim khur thlak le maya chuti rualin Hruaitu tur hi mi huai sen le rin tlak athil mu huai taka soi chuaka dingtlang ngammi anni apoi mo em thunga lali so Krista chan chin tha kan thil na konga po hian lali suwa thu tran tlat tu tin athu ringot tran lova ama lali so Krista thu po in ngatama ni nge po nun pui tu kan ni apoi mo kan thuria ta hi kan tran ngam don chuan kan nun pui masak angaya ni ti te po kan riat apoi mo tin lalpa hian sual na hi mi hring te angin aen liam ve mai ngai lova zui zel thina atopa mi sual te tlan nan ama fapa mal nei chun nge po ui zo lovin kan ta na min pe ani
chu wangin sual hi homai lova kan do let ve a ne kan tum apui mo ani huat ringot hi chu atok zo lova kan do let chau hian sual chu akim kidona thil sual ti tu te po in za na chang an hredona ni ti wena hian zir chuak tel te ang huat ringot atok lova do ngam anga yani adot lia chuan polan alo kalvei thumna chuan milep chia ko ran thiang hlim na ti borbanga tharau thiang hlim in mani taksa nge po ngai ne pati bol lo thin tu te alo kal le huna chuanin zua atum lova chu tiang mi te chu nataka khrem emo nataka zil le hau rep mai atum thu ahan sui chuaka ahan vau khar hi apoi mo khop mai mitam tak chuan hetiang angzong hi kan ngai raw lo ringot zelani reverend lalming chunga zongte na soyangin lalpa hi mi khongai thei tak zaidam tak nun nem tia angai no be nep zonga kan present fo hi atok zo lo fo thina thil dik lova chuan biakin thian thiang hlim tura tharum mang khe lo I su ani na hi kan hriat tel apoi mo ani ama pola vek hian mangai na chu a uang lova fel lo na a lawm lova ati chat awangin fel lo na hian ring tu chu a lawm turani lova chu fel lo na chu siam thatur hianin thinrim na diknen a thinrim fo te po apoi mo a chu wangin voina hian ko ran po in thunun na dan hial alo nei alo tu ta a hetianga ko ranin in thunun na dan a chelek hian ko ran lakalung oilo mai te a ol fo thin hei hi in khrem na ringot ani lova hei hi sual lam konga hara tharau lama muthu te kai tho na na siamani a krista kan nai thar le theina turata na siamani muthu te kai harna man ruani ti hi kan hriat lat apoi mo a chuchalali su apoi na lo mang to a pola po in a manga voina ko ranina man ta ka wanga ko ran mu kholo kan tum lo apoi mo ma hei hi kan ta na that na tur da na ni ti kan hriat apoi mo ani le ato bera chuan polan keima mangin lalpan thua soya ati hi apoi mo boka I suwa kaltlang na thuril I suwa kaltlang na sarmon te lalpa pek thucha te hi ko ran tharau nun chom na chotak atling thina chu thil chu rongbol tu ten kan don lova kan tlak chamapia ngin kan thucha a hul thina ni tui connection anga tharau thianghlim nen kan inzom na afu chawin lalpa ne na ta tharau pol na le malsawm na te thucha nung le ro pui kan thinlunga hian kan dong do na chumi tur chuan ni tin lalpa hi I buan peyang u pathian buan pe tur hian taimak angaya pathian buan thin rongbol tu chuan pathucha nung ape chuak thin mi hring ir om chuak hi chu felviau ma sela dikviau thin ma sela anung zo thin lava kan thucha nun na chu keima ni lovin kan thu soi a content ni lovin kan thucha pathianin malsawm na zela hian ani a lalpan ati nun lo chuan mi hring thu te hian nun na apai lovani chuwangin kan thucha te hi anun theina tur chuan tui connection anga pipe inzom thatak kha a om apoi mo a chutiang chu ani chawin kan thinlunga hian lalpa hne na ta thunung te apol na te a o te kha kan dong theido na chu lalpa nen kan in pol na thuruk te kha mi puya kan pe chuak do na ama mo te tan tui hal re na ril tram re na alo ni do na ni chu ani wangin pathian rongbol tu te chuan tharau thianghlim nen inzom na nge tak kan nei angaya chumi chu ani chawin kan rongbol na anunga vainun kong hruaitu lalpan kan zatan malsawm ro se amen